iki kibazo iyo musoma ibinyamakuru imbuga nkoranyambaga harimo navuga manipulation nyinshi, harimo kutavugisha ukuri, abantu bakigiza nkana cyane cyane abanyamahanga, harimo n'aba partners bacu ntibavugisha ukuri kandi ibibazo tuzi uko biteye. Nk'intambara imaze imyaka 4 n'igice, nyakubahwa Perezida wa Repubulika yababwiye ejo aho uko yatangiye kwitaturutse mu Rwanda. Ariko nubwo igihe itangiriye hari imiryango y'akarere yashatse gukemura ikibazo. Mwumvise ibiganiro bya Nairobi. Ibyo biganiro bya Nairobi byari bigamije gukemura ikibazo hagati y'abanyekongo kugira ngo habe ibiganiro hagati ya guverinoma n'imitwe y'abanyekongo. Ariko uko byagenze nuko Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo niwe wabirangije wabisenye, kubera ko ibiganiro bya politike byarimo bya Nairobi yarabihagaritse yirukana umutwe wa FC 23, abirukana mu biganiro atanagishije inama bagenzi be bo muri East African Community aribo banashyizeho ibyo biganiro. Usibye n'ibyo, uwo muryango wa East African Community wari warashyizeho n'ingabo zo kubungabunga umutekano, hariho n'agahenge kubahirizwa kugeza naho uyu mutwe wa FC 23 muri 2023 wari waratanze uduce twinshi tugera kuri 80% twaho wari warigaruriye. Ariko nabwo Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo afata icyemezo we wenyine nta wundi agishije inama cyo kwirukana uwo mutwe wa East African Regional Force, ajya guhamagaza umutwe wa SADC. Ubwo rero ibiganiro bya Nairobi biba birarangiye. Hari n'ibindi biganiro bya Rwanda. Ibiganiro bya Rwanda ni ibiganiro byo gukemura bya bibazo nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ejo, ibibazo bijyanye n'umutekano w'u Rwanda, cyane cyane umutwe wa genocidaire wa FDLR umaze imyaka irenga 30 iburasirazuba bwa Kongo, ushyigikiwe uhinjijwe no mu ngabo. Ibyo biganiro byabaye mu mwaka wa 2024. Ibintu byinshi hafi ya byose byumvikanwaho keretse ingingo imwe gusa, kandi guverinoma ya Kongo yari yemeye mbere yisubiraho ivuga ko noneho idashaka kuganira n'umutwe wa FC 23. Nuko ibiganiro bya Rwanda byarangiye. Abavuga yuko ngo byarangiye kubera ko u Rwanda rutitabiriye some yagombaga kuba ku itariki ya 15 Ukuboza 2024, ntabwo idabigiza nkana cyangwa ntago babyumvize, kuko ibiganiro byarangiye kubera ko nta masezerano yari ari gusinya, kubera ko guverinoma ya Kongo yari yanangiye. Hanyuma rero nyuma y'ifatwa rya Goma, ifatwa rya Bukavu, abanyafrika nanone bishyira hamwe, umuryango wa EAC n'umuryango wa SADC, haba inama i Dar es Salaam kugira ngo turebe uko ikibazo twagikemura. Mbere na mbere iyo nama ntabwo Perezida wa Kongo yayitabiriye, kandi ikibazo kireba igihugu cye. Hanyuma niwe wagiye hanze ya Afrika, muri Qatar, muri Washington, gushaka ko ibyo bihugu noneho byinjira muri ibi biganiro, ntanavuze ni Paris mu Bufaransa. Nukuvuga rero iyo bavuga ngo u Rwanda rwajyanye ibiganiro hanze ya Afrika, ibyo ntabwo ari byo. Twe twari mu biganiro bya EAC na SADC, ariko Perezida Tshisekedi abari we ufata icyemezo cyo kubijyana hanze. Ariko twebwe ko dushyigikiye amahoro, ibyo biganiro tubijyamo, amasezerano ashyirwaho umukono. Ariko ikibazo gikomeye burya si amasezerano, si ugushyira umukono ku masezerano. Ikibazo n'ubushake bwa politiki nibwo bwabuze. Mwumvise neza ejo bundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika ajya gusinya amasezerano ya Washington ku itariki ya 4 Ukuboza umwaka ushize, na nyuma yaho umujyi wa Uvira ugafatwa. Amagambo yavuzwe
kuvuga ngo ni kutubahirizwa ku Rwanda na AFC 23 kw'aya masezerano. Ariko icyo birengagiza nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga ejo ni ukuri kwabyo uko byagenze. Dusinya amasezerano y'amahoro, hari peace agreement yasinywe ku itariki ya 27 Kamena. Ayo masezerano yasinyiwe i Washington kuri State Department, ndetse na Perezida Trump yadutumira tujya kuri White House kugira ngo duhagarike aya makimbirane, noneho amahoro ahinde mu karere. Ndetse nabonye hari n'abihaye Imana twaranabisengeye. Pastor Paula White yadufashe ibiganza turahumiriza, turasenga, dusengera amahoro mu karere. Ndetse na mugenzi wanjye Kayikwamba Tereza rwose twakundanye icyo gihe dufatanya agatoki ku kandi. Ariko ibyabaye nyuma mwarabibonye. Ibyabaye nyuma ni ibitero bya buri munsi byibasira, ibitero by'indege na za drone byibasira umutwe wa AFC 23 binyuranyije n'amasezerano yari yashyizweho umukono. Ni ugukoresha abacanshuro. Mwabonye abacanshuro bo muri Romania banyuze hano bihuta quickly, hanyuma bo basimbuzwe n'abandi bacanshuro bo muri bihugu bitandukanye harimo Colombia. Hari no gukoresha ingabo z'abaturanyi b'impanga kugira ngo bajya muri Kongo mu gufatanya na guverinoma ya Kongo kwibasira abanyamurenge, babashyiraho blocus aho bababuza gutambuka ngo bajye ku masoko. Ibyo byose ntitwahemye kubibwira umuryango mpuzamahanga wa wundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika yavugaga. Ntitwahemye kubibwira abahuza, tubabwira ko amasezerano y'amahoro, amasezerano y'agahenge ari amasezerano areba impande ebyiri, ko atareba uruhande rumwe. Rero n'ayo masezerano yashyizweho umukono ku itariki ya 4 Ukuboza yabaye intambara ihari. Ibyo bisasu birimo biraswa ku buryo uwisha amasezerano utarayubahirije n'uwagiye muri ibyo bisasu gutera ibyo bisasu anyuranyije n'amasezerano amasezerano twashyizeho umukono i Washington. Twebwe rero nk'u Rwanda dushyigikiye amasezerano ashyizweho umukono, tukaba dushyigikiye ko ashyirwa mu bikorwa, kuko ni amasezerano rusange arimo agenga ibibazo byose, harimo ibibazo bijyanye n'umutekano, kurandura umutwe wa FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi z'u Rwanda. Hari ibijyanye n'ubukungu, twashyize umukono ku masezerano ya Regional Economic Integration Framework atuma hari ibikorwa bizakorwa hagati y'u Rwanda na Kongo. Hakaba n'ibindi bijyanye na politike kugira ngo amahoro ahinde mu karere. Hakaba rero n'ibindi biganiro biri Doha hagati y'abanyekongo, hagati ya guverinoma ya Kongo n'umutwe wa AFC 23, naho tukaba twizera yuko ibiganiro bizakomeza kugira ngo bishyirwe mu bikorwa. Hanyuma icyagaragaye n'uyu mwaka utangira, natwe tushaka no hingufu n'ubu buhuza bwa Afurika, kubera ko nkuko mwabyumvise ubuhuza bwatangiye muri Afurika ariko bujyanwa hanze ya Afurika. Icyo twifuza nuko ubu buhuza bwa Afurika, umuhuza mukuru Perezida w'inama y'Abaminisitiri wa Togo Faure Nyansimbe, abahuza 5 bakongera ingufu mu gushyira mu bikorwa aya masezerano ya Washington na Doha. Natwe rero tukaba tubishyigikiye kuko dusanga ari ngombwa yuko iki kibazo cyarangira mu mahoro. Mu gusoza nagira ngo mvuge ibintu bibiri gusa. Icya mbere nk'uko nabivuze, u Rwanda ruhagaze neza, rufitanye umubano mwiza ugenda wiyongera n'ibihugu by'amahanga, nubwo tubona amakimbirane ahari mu bihugu by'ibigugu ku isi, ariko u Rwanda rukomeje iterambere no gutsura umubano n'amahanga. Icya kabiri aricyo nyakubahwa Perezida wa Repubulika akunze kutubwira nuko u Rwanda rufite umutekano, u Rwanda rurarinzwe, abanyarwanda nibaryame biyorose basinzire.
twashyizeho ingamba z'ubwirinzi, hari zimwe mwabonye zimira ibisasu bunguri, hakaba n'izindi zihari zose zigamije kurinda umutekano w'u Rwanda, kurinda umutekano w'Abanyarwanda, kugira ngo twese twikomereze imihigo. Murakoze.